Hurmatly cemaat, ve ma huwa at-tariqu ila'l cennet ve ma hiye'l hutuwatu allati yecib ala'l muslim. Beyiş jolu qaysı? Beyiş jolu qanday bolat? Je beyiş jolu qana? Beyiş joluna tüşüş üçün, beyiş jolunda beken boluş üçün musulmanga emneler mildet? Musulman beyiş jolun biliş üçün, beyiş jolunu yetişisi üçün çındığında en birinçilerden bolup iman keltiriş gerek. Vel icabe anan cevap beriş gerek, Allah'ın buyruklarına moyun sunuş gerek. İmam Müslim çıkargan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Vallazi nefsi biyadihi la tadkhulunal cenne hatta tu'minu." Beyişke kirünün en oңой jolu musulman boluşunuz gerek eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İmanlı bolmayınca beyişke kire albaysыңар" deydi. Beyişke kirünün en birinci şartı musulman boluşunuz gerek eken. İmam Buhari çıkargan hadiste Anas ibn Malik, "Anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve Muazun radifuhu ala'l rahli, qala ya Muaz ibn Cebel." Anas ibn Malik aytat: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tööde baratqanda artına Muaz ibn Cebel'i uçqaştırıp algan ele deydi. Anan Muaz ibn Cebel'e qarap turup, "O Muaz" dediler, "Lebbeyke ya Resulallah ve sa'deyk." Ne oldu o Rabbim? Buyruğuna dayarmın? Ayt. Ne hizmet dediler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç jol "O Muaz" deyip turup, anan aytı deydi: "Ma min ahad." Qaysı bir pende yashhadu an la ilaha illallah, Allah jalgyz dep köpölük bere turgan bolsa, ve anna Muhammeden Rasulullah, Muhammed Allah'ın elçisi dep köpölük bere turgan bolsa, sidqan min qalbihi, jürögünün tasdiqtap, jürögü menen kuwattap ayta turgan bolsa, illa harramahullahu alan nar, Allah Taala al pendeni çın jürökten uşu iman keltirgendigi üçün denesini tozakka aram kılat deydi. Deneleri tozaktan aram boluş üçün jaratkan Allah Taalaga çın dilden jürök menen işenişimiz gerek eken. İmam Buhari çıkargan başka hadiste An Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve selleme qal: "Men amene billahi ve rasulih." Kim Allah'a jana peygamberge iman keltirse, ve aqames salat, namaz okusa, ve sama Ramazan, oroza qarmasa, ve kana haqqan alallahi en yudkhilahul cennet. Uşul 4 nerseni atkara turgan bolsa, Allah Taala buyruk beret, bul pendenin beyişke kirүүsüne deydi. Allah Taala sözsüz bul pendesini beyişke kirgizet deydi. Eğer Allah'a iman keltirgen bolsak, peygamberge iman keltirsek, namaz okusak, oroza qarmasak, kana haqqan alallah, Allah Taala anık bul pendeni beyişke kirүүsüne buyruk beret deydi. Fattariqu ila'l cennet yebda'u bil iman. Beyiş jolu iman menen başlasa. Summa bi ada'il faraid, andan arı vel erkan, farz amalların atqaruu menen ulanat. Fa fi sahihil Buhari, İmam Buhari çıkargan hadiste, qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Atadruna mal iman? Mal imanu billahi vahde?" O meni sahabalarım, o bizdin cemaat, iman, jalgyz Allah'a iman keltirýem ekenin bilesiňer bi? Qalu Allah ve rasuluhu a'lam. Sahabalar Allah jananın elçisi bilüçürök dedi. Allah'a kanti iman keltirýär ekendigin Allah jananın peygamberi bilet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Şahadetu la ilahe illallah." Köpölük berem Allah jalgyz dep aytu ve anna Muhammeden Rasulullah, jana köpölük berem Muhammed anın elçisi dep aytu. Mına oşol Allah Taalany jalgyz Allah dep tanıp bilүү. Ve iqamis salat, namaz oku, ve itaiz zakat, zekat berүү, ve siyam Ramazan, oroza qarmaw. Mına oşol nerseler çındığında Allah'ты jalgyz dep tanууга, Allah'a jalgyz dep iman keltirүү, mına uşul 4 nerse menen bolat eken. Allah'ın bar dep bilүү, peygamberdi peygamber dep bilүү, namaz oku, zekat berүү, oroza qarmaw. İmam Müslim çıkargan hadiste An Uqba ibn Amir qala: "Kanat alayna ri'ayatul ibli fajaat nawbati farawahtuha bi'ashiyin fa adraktu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaiman yuhaddisun nas." Uqba ibn Amir degen sahaba aytat: "Biz deyt mına oşol Medinada töölördü kezek menen qaytarat elek" deydi. Mına oşol ayıldaşlar ne kezek menen, nowat menen, oçeret menen qaytarat elek. Anan menin tö qaytargan oçeretem eken, keçirek tö qaytarıp keçinde keldim deydi. Kelsem peygamber tik turup alıp sahabalarga bayan aytıp atıptır, sabak aytıp atıptır deydi. Anan men peygamberden uşul sözünden başlap ugu başladım deydi. Uşul jerinden ileştim, uşul jerinden koşuldum deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp atıptır: "Ma min muslimin yetavaddau fe yuhsinul vudu'a,
Summa yaqumu fa yusalli rakatayn. Qaysı bir pende жақшы daarat alıp, andan keyin turup 2 rekat namaz okuy turgan bolsa, muqbilun alayhima bi qalbihi wa wajhihi. Жүзү менен, жүрөгү менен чын дилден берилип, халыс Allah үчүн 2 rekat namaz okuy turgan bolsa, illa vajabat lahul janna, al pendege 5 mildet bolat deydi. Peygamber sabah aytып atkан eкен kelsem deydi, keçirak kelip kaldım deydi. Mana ошол kelsem, menin ileşken, menin ukkan sözüm uşundan başladı deydi. Qaysı bir pende жақшы daarатын alıp, 2 rekat Kuday üçün ihlas menen berilip namaz okuy turgan bolsa, bul pendege 5 mildet boldu degen sözün uktum deydi. Qala faqultu ma ajwadu hazihi. Qanday soğunu, qanday jеңil dedim deydi. Soğunun turbayбы, oňoýla turbayбы, 5'ke varış dedim deydi. Desem, mana ошол менин алдымдан faiza qailun bayna yadayya yaqul allati qablaha ajwad. Janımda turgan birөө deydi. Ha sen ukpay kaldın. Mundan da jеңili var ele dedi. Faiza huwa Umar, qarasam bul Hazreti Umar eken dedi. Men 5'ke varış ушундай жеңил турбайбы? Даратталы 2 rekat beril namaz okup koysak, 5'ke varat ekenbiz desem deydi. Janagı paygambardын sabagына başından beri katışıp atkandardын arasından birөөsü, sen keç kalıp kaldın. Mundan da jеңili var dedi deydi. Qarasam ele al Umar eken deydi. Anan koşunçalap aytты deydi. Inni qad ra'aytuka ji'ta anifan. Men seni gördüm, sen hazır keldin, keç geldin. Sen murdaki malumatlarda ukpay kaldın, murdaki sabaklarda ukpay kaldın. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbihul wudu. Peygamber mundan ardın munday dep aytты. Sizlerden kimiңер berilip taza, жеткиликтүү kılıp daarатын ala turgan bolsa, juwa turgan jerlerin, mastata turgan jerlerin tak dana daarat alıp, summa yaqul, andan keyin munday dep ayta turgan bolsa, aşhadu an la ilaha illallah ve anna Muhammadan Rasulullah. Allah жалгыз, Muhammadanın peygamberi dep ayta turgan bolsa, illa futihat lahu abwabul janna as-samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a. Anan mına uşul daarat alıp ele la ilahe illallah Muhammed Rasul degen pende üçün 5'tin 8 eşigi açılat. Oşol 8 eşiktin kalagandan kiret deydi. Sen kelgende peygamber kim daarat alsa, andan keyin 2 rekat namaz okusa 5'ke kiret dedi. Sen uşunu jеңil dep atasın. Mından da jеңili var. Mından jеңili sen ukpay kaldın, sen keç geldin. Daaratты alıp ele aşhadu an la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasulullah deyi turgan bolsaң, 5'tin 8 eşigi açılat dedi. 8 eşiktin kalagandan kiringe mümkünçülük bolat dedi. Allahu akbar. Bardığınızlar daarat alıp, tek kana daarat alıp koyup olsan, cuma bolgon, farz bolgon, haccul masakin, kedey kembagaldардын acılığına barabar bolgon ibadat ötöş üçün kelip oturasızlar. Jaratkan Allah Taala inşallah sizler üçün dagы mına ошол 5'tin 8 eşigin açkan bolsun. Jaratkan Allah Taala vadasına karşı çıkpayt. Al pendelerine merimdi, urayımdı. Ümit kılam inşallah mına ошол bizdi ekrandan körgöndөрgө, jamaat oza katışkandarga, жалпы musulman jurtçuluğuna Jaratkan Allah Taala mına ошol 5'tin 8 eşigin açsın. Hormatly jamaat, 5 yolu bul. Dagы bir 5'ke bara turgan joldu erçi turgan bolsak, kantip baram desek, dagı bir bagıt bul. Çoğun günölerden alыс bolu eken. Jaman işlerden, jaman sözlerden alыс bolu, mına ошol 5 yolu. Allah Taala keremetli Kur'an'da Nisa suresinin 31. ayatında in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun. Seler tıyılıngan çoğun günölerden tosunsaňar, saktansaňar. Nukaffir ankum sayyiatikum. Selerden günöňördi keçirebiz. Wa nudkhilhum mudkhalan karima. Anan selerdi bereşendigiňiz menen uluu bolgon 5'ibizge kirgizebiz deydi. Savban Peygamberden bu hadisi jetkiret. Men mata ve huve bari'un min salasin. Savban radıyallahu anhu jetkirgen hadiste Peygamber aytat, kim ölgönde uşul 3 sıfattan arılıp ölgön bolsa deydi. Adam ölörde uşul 3 sıfat oşol adamda jok bola turgan bolsa, anda al adam 5'ke kiret. Alar birincisi el kibr, tekeberdik, vel gulul, aram, kıyanatlık menen jaşırıp turup birdemen alıp koyu. Vaddayn, anan qarz. Tekeberdigin jok öle turgan bolsaң, qarızың jok öle turgan bolsaң, birödün bir buyumun, ja mamlekettin buyumun körgözbözdөн jaşıruun alıp koy bolgan bolsaң, 5'ke kiretkesin. Ölgöndө Kudayma şu görevi iman jolunda жүрөбүz, bardığız başka namazımız var, orozobuz var. Birok alar 5'ke kiribizge jetiştүү emes. 5'ke kiribizge eң jetiştүү amal ölgön uçurubuzda tekeberdik bolboş kerek eken. Birödün malın jaşırıp alıp koygon bolboşubuz kerek eken, anan birödün qarızыбыз bolbogon bolsa alıp ende 5'ke kiret deydi. Sadikul amin ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Çınçıl Allah'ın vahyi menen söylөгөн Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşuntu bizge jetkiret.
İmam Buhari жеткирген hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men yadmanu li ma bayna lihyayhi" kim maga iki yerininin ortasına kepildik verse, "Wa bayna rijlayhi" iki putunun ortasına kepildik bere turgan bolsa, "Admanu lahul cennet" men alpendege beişti kepildik berem deydi. Beyiş jolu jaman günöөлөрдөн, jaman сөздөрдөн alыс болуу eken. İki yerinin ortası til, jaman сөздөн başkadan saktay turgan bolsak, anan janakı namustуу жерибизди зынадан, күнөөдөн сактай турган болсок, ким ошого гарантия берсе сактаймын деп, мен ага бейишти гарантия берем дейт. Бейиш жолу бул күнөөлөрдөн алыс болуу менен экен. Ва тариqu ila janna yakunu bit-tahalluq bil-akhlaq al-hasana. Дагы бейишке баруунун бир жолу бул жакшы кулк мүнөз менен мүнөздөнүү, кичипейил болуу, ва сифатыл карима, берешен, жумшактык болуу. İmam Buhari, İmam Müslim çıkargan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne sidqa yahdi ilal birri." Çınçıldık jakşılıkka jeteleyt. Ve innal birra yahdi ilal cennet. Alemi jakşılık beyişke jeteleyt. Ve innar rajul la yasduq hatta yakuna siddiqan. Çındığında pende çınçıl söylөгөнгө hareket kılıp oturup çınıgı çınçıllardan bolup kalat deydi. Çınçıldık bul jakşılıkka jeteleyt, jakşılık beyişke jeteleyt. Pende çınçıldıkka hareket kılıp oturup Allah Taala'nın aslında bul çınıgı çınçıldardan deb жазылынып kalat deydi. Hurmatlı cemaat, "Wa tariqu ilal cennet yakunu bi naf'il muslimin." Musulmandarga jakşılık kılуу menен da beyiş yoluna çöbüz. "Wa hubbil hayri lahum." Musulmandarga jakşılık kaloo menен beyiş yolunu tababız. "Wa ifşai salam." Salam taratуу menен tababız. "Wa it'amut ta'am." Tamak berүү menен dagı beyiş yoluna çötkenbiz. İmam Müslim çıkargan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra bul hadisi jetkiret: "La tadkhulunal cennet hatta tu'minu." Beyişke kirbeysingер imandуу bolmoyunca, "Wa la tu'minu hatta tahabbu." İmandуу bolboysingер biri-biriңерди süýmöýünçe deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyişke kirbeysingер musulman bolboyunca deydi. Ha musulman bola albaysingер biri-biriңди jakşı körmöýünçe deydi. Tekeberdengen, boy kötörgön, taarınışkan musulmandın sıfatı emes. Taarınışkan, tekeberdengen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden aşık musulmanga taarınıusu aram deydi. Özgöçe mına oşol jana bizge үлgü боло турган insandardın biri-birine jönököy kiçipeyil bolgonu bul dagı jakşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İmandуу bolmoyunca beyişke kire albaysыңар, imandуу bolboysыңар, hatta tahabbu bir-biriңди jakşı körmöýünçe. Awala adullukum ala şeyin iza fa'altumuhu tahabbtum." Men selerge bir işke bağıt bereyin. Kim oşol nerseni atkarsa biri-biri süyüp kalat deydi. Birin-biri jakşı körüp kalat deydi. Bugün biri-birine taarınışkandar, biri-birine kek saktagandar, biri-birine kol gezegender, biri-birine kör gözem degender. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu suyunçun kabul al. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İza fa'altumuhu tahabbtum." Uşul nerseni kılsaňar biriňdi biriň süyüp kalasın. "Afşus salam beynakum." Kiçipeyil bol biri-biriňe salam aytkın. Mana oşol ortaňarda muhabbat oýgotot, süýün oýgotot deydi. İmam Tirmizi çıkargan hadise İbn Umar'dan: "Afşus salam." Salamdy jaýyltkıla. "Wa at'imut ta'am." Tamak bergile. "Wa kunu ihwanan kama amarakumullah." Allah buyurganday bir tuğan bolgula deydi. Taarınışkan, bir-birimizge eşik japkan, ne? Жүз үйürgön, bul biz musulmandarga jaraşpagan sıfatlardan. Mına oşul İmam Tirmizi çıgaran başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Eyyuhan nas." Ey adamlar, "Afşus salam." Salamdy jaýyltkıla. "Wa at'imut ta'am." Bir-biriňerge tamak bergile, çayga çakyrgıla. "Wa sallu wan nas niyam." Adamlar uktap atkanda tündeleri namaz okugula. "Tadkhulunal cennete bisalam." Amançılık menen beyişke kiresiňer deydi. Beyişke kirебиз desek, ne kılışыбыз керек eken? Biz ortabızda salamdy jaýyltışыбыз керек eken, biri-biribizdi çayga çakyrışybız керек eken, jana eldin bardygy uktap atkanda jaratkanga kaýrılıp namaz okuşybız керек eken. "Udkhuluhal cennete bisalam." Allah'ın beyişine amançılıkta kiresiňer deydi. "Wa tariqu ilal cennet yakunu bil alaqati tayyiba beynen nas." Beyişke baruunun dagı bir jolu bul, adamlar menen jakşı mamilede alakada boluu. "Min ziyaratil marda." Oğrulardy kabar aluu. "Wa kafalatil aytam." Jetimlerdi kepildike aluu, muhtajlarga jardam berүү. "Wal infaqu alal fuqara wal masakin." Kedeyken bagaldarga biraz jardam berүү. "Wa taysir alal mu'asirin." Kıynalgandarga jardam berүү, koldow körsetүү,
карзынан кутула албай калгандар бар. Же болбосо сенден карыз болсо бере албай калгандар бар. Мына ошолорго жеңилдик берүү, мөөнөтүн узартып берүү, же болбосо кечип жиберүү, мына ошол дагы бейишке бара турган жолдордун бирөөсү экен. Абу Хурайра риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Байнама ражулун ямши би тарикин", бир киши жолдо баратты дейт. "Важада гусна шаукин", анан тикендүү бир чырпыкты көрдү дагы, "Ала тарик фахарахан", ошону адамдардын бутуна кирбесин деп жолдон алып койду эле. "Фашакараллаху лаху", Аллах таала ошол ишин кабыл кылды дагы, "Фагафара лаху", күнөөсүн кечирди дейт. Урматтуу мусулман бир туган, бейиш жолу бул мына ошол мусулмандарга пайда келтирүүдө, мусулмандарга сылык болууда экен. Мына ошол нерселердин бардыгы мен сиздерге жанатан бери бейишке алып бара турган бир канча жолдорду айттым. Эгер эң биринчиси ыйман келтирген болсок, экинчиси ыйман келтиргенден кийин Алланын буйруктарына моюн суна турган болсок, андан кийин мусулмандарга пайдалуу боло турган болсок, кыйналгандарга муктаждыгын чече турган болсок, бир туган болуп, бири-бирибизди кечирише турган болсок, сылык сыпайы боло турган болсок, ушунун бардыгы бейишке алып бара турган жолдор экен. Анан бири-бирибизди сүйүү дагы бейишке алып барат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Бири-бириңерди сүймөйүнчө имандуу боло албайсыңар, ал эми ыймандуу болмоюнча бейишке кире албайсыңар" дейт. Ошондуктан таарынышкандар бири-бирибизди кечиришип, мындан ары сылык сыпай жумшак мамиледе болсок, бейишке баруубузга кээде намазыбыз, орозобуз жетпеши мүмкүн, бирок бири-бирибизге болгон сылык мамилебиз менен жараткан Аллах таала бейишке киришибизге мүмкүнчүлүк берет экен. Урматтуу жамаат, дагы бир 5 мүнөт убакыт бересиздер. 3 хадис калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абу Хурайра жеткирген хадисте: "Байнама ражулун ямши фаштадда алейхи аташ", бир киши жолдо баратса, аябай чаңкап кетти. "Фаназала би'ран фашариба минха", жолдон кудук таап, ошол кудукка түшүп суу алып ичти. "Сумма хаража файза хуа бикалбин ялхас", чыкса, якулу сара минал аташ, чыкса чаңкап тилин чыгарган бир итке күбө болду. Ал ит ошол жердеги нымдуу тупрактарды жалап аттып чаңкагандан. "Факала лакад балага хаза мислу лази балага би", мага жеткен кыйынчылык, мага жеткен чаңкагандык бул байкушка дагы жетиптир деп, "Фамала хуффаху", мына ошол калошун, массысын сууга толтуруп, "Сумма амсакаху бифихи", анан жанакы итти суугарып койду. "Сумма рокия", итке суу берди. "Фасакал калбу фашакараллаху лаху", Аллах таала мына ошону итти суугарган амалын кабыл кылды дагы, "Фагафара лаху", анан жанакы пенденин бүт күнөөсүн кечирди, итке бир айбанга суу бергендиги үчүн. "Калу я Расулаллах", сахабалар таң калып айтышты, "Ва инна лана фил бахайми ажран", бир айбанатка жакшылык кылсагам соо болабызбы? Айбанатка жакшылык кылсагам, итке окшогон айбандарга жакшылык кылсагам Аллах таала күнөөбүздү кечиреби дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun", ар бир тирүү жандыкта силер үчүн сооп бар деди. Биз кээде өзүбүзгө окшогон пендени, адамды, кошунаны кордойбуз, басынтабыз. Ал эми бул жакта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир чымынга, чиркейге дагы ыза бербегин, Аллах ошонун урматына күнөөңдү кечирип, бейишке киришиңе мүмкүнчүлүк берет дейт. Имам Ахмад чыгарган хадисте: "Хузайфа анна ражулан аталлаху бихи азза ва жалла фaqala маза амилта фи дунья". Аллах таала кыяматта бир пендени алып келип туруп сурак кылып, "Дүйнөдө не иш кылып келдиң? О пендем, кайсы соо амалың бар?" дедиле. "Qala lahu ar-rajul ma amiltu min misqal zarra", кыпындай да бир жакшы ишим жок, о Раббим деди. "Arjuka biha", үмүт кылам кечиресиң деп деди. Бирок эч бир соо ишим жок деди. "Faqala lahu salasan qala fi salisa", үч жолу, эч нерсең жокпу? Эч нерсең жокпу? Эч бир соо иш кылган эмессиңби дедиле. Үчүнчүсүндө айтты: "О Раббим, kunta a'taytani fadlan min malin", sen maga байлык бердиң fi dunya, дүйнөдө. "Fa kuntu ubayi'un nas wa kana min khuluqi atajawazu anhu", анан мен соодагер болдум дагы, көпчүлүк адамдар менен алды сатты кылдым. Алды сатты кылган учурда кээ бир төлөй албай калган адамдардыкын кечи бердим. "Wa kuntu uyassiru alal mu'sir", кээ бир кыйналгандарга бир аз мөөнөт бердим. "Wa unzirul mu'sira", аябай кыйналып кеткендерди макул эмки жыл бересиң, андан кийинки жыл бересиң деп айтылган мөөнөттөн кыйла мөөнөтүн узарттым. "Faqala azza wa jal", Аллах таала ушул сөзүн уккандан кийин: "Nahnu awla bizalik minka tajawazu an abdi faghfira lah", мен мына ушинтип кыйналган, эптей албай калгандарды кечиришим керек эле, ошолорго жардам беришим керек эле. Мен кыла турган ишти кылыпсың, мына ошол кечиримдүүлүк, мына ошол кечи берүү, жоомарттык мага жарашат эле.
Andықтан мен seni keçirdim o pendem деп тұрып, бейішке кіргізіп өреткен. Емнен айынан? Намазы жоқ екен, оразасы жоқ екен, зекеті жоқ екен, садақасы жоқ екен. Бирок, мына ошол кейбір қиналып қалған инсандарға болор болбос bir көмөк көрсөткөнүн айынан. Дин, адин муамала, дин бул мамиле, урматтуу мусулман бир туугандар. Дин бул намазга, зекетке, оразого, мечитке кандай чакырса, андан ашып өтүп, бири-бирибиз менен ынтымакта, биримдикте жашаганга, сылык сыпайы болгонго андан ашып түшүп жакырат. Мына ошондуктан бейишке кирүүдөгү бир канча жолдор бар. Мына ошол жолдордун эң оңою, эң жакшысы бири-бирибиз менен сылык сыпайы болуу, бейишке эң оңой алып бара турган жолдордон екен. Qala Uqba li Huzayfa, ala tuhaddisuna ma sami'ta minan nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Uqba деген сахаба айтат, Huzayfa деген сахабага, пайгамбардан уккан нерселеринен бизге айтчы деди. Qala sami'tu yaqul, пайгамбар мындай деген деди. Inna rajulan khadarahul maut. Күндөрдүн биринде bir кишиге өлүм келди дейт. Ал кишиге өлүм келген учурда, lamma isa minal haya, уже өлөрүнө көзү жеткен учурда, awsa ahlahu iza muttu aw mittu fajma'u li hataban kaseeran. O ölörüne közü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölörüne közü jetken bir adamın okuyasını aytты deydi. Al adam ölörün bilgenden keyin үй бүлөсүн чогултуп туруп, "O baldarım, nebelelerim, köp otun çogultkula meni kuguzуп salgıla" dedi deydi. Summa awru naran hatta iza akalat lahmi, andan keyin meni otga orgutqila, ot menin bütünдөй etimdi jep sögüm kanakasın. Wa khalasat ila azmi, sögüm kana kalgan uçurda fahuzuha fathanuha. Ana sögümdü çoğultup alıp, anı talqalap, un siyahtı, toprak siyahtı kılıp talqan kılıp durup, anan öte bir күн ысыган күндөрдө же аябай катуу шамал болгон күндөрдө мына ошону учуруп бергиле деди дейт. Кийин жараткан Аллах Таала Фажамаахулла, Аллах Таала кыяматта ушул пендени чогултту дагы, ошого карабасаң кутулбайсың да. Аллах Таала мына ошол Абу Жахил кантип өлгөн нерсени тирилтет десе, Kul yuhiha lazan şaha wala marra. Allah Taala kerimeti Kur'anda birinci jolu jaratkan zat jaraltat deydi. Çirigen söktü kantip tiriltet deydi. Ey Muhammed koyçu şu çirigen söktü kantip kıyamata tirilet dese, Allah Taala Kur'anda cevap beret. Ey Muhammed aytkin, kul yuhiha lazan şaha wala marra. Birinci jol kantip jaratkan bolsa, oşol zat jaratat degen deydi. Çirigenden jaratpayt. Birinci jol kantip jaratты эле, жоктон жараткан болчу. Бүгүн чирип калган сөөгүңө жан берип коюш Аллах Таала үчүн аябай жеңил дейди. Ушинтип айткан дейди. Мына ошентип не? Бул киши meni kügüzüp, sögümdü talqan kılıp, toprak kılıp çaçı vergile degenden keyin Allah Taala kıyamata çoğultup durup bul pendeni faqala lima fa'alta. Qala khashyatak. Ne üçün bunday kıldın o pendem? Özüңdü kügüzdürüp talqan kılıp ne üçün çaçıp salın dese, "O Rabbim, bul dünyadagi senin ahirettegi azabыңdan korkup uşinttim" dese, "Fagafarallahu lahu." Eger menin azabımdan korkkan bolsaң, korkup uşul kadam korgan bolsaң, men seni keçirdim deydi eкен. Бүгүн кээде өлбөчүдөй, өлсөк та Кудайдын ашына барып, эсеп бербечүдөй каратып туруп жалган сүйлөгөндөр бар, каратып туруп урдагандар бар, каратып туруп текеберденгендер бар. Мунун бардыгы дүйнөнүн өзү убактылуу, ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Дүйнө бул мүнөттөрдөн, сааттардан турат. Бул дүйнөнү ибадат менен өткөрүш керек. Эртең Кудайдын астында сурак бар экенин унутпаш керек. Эгер Кудайдан корко турган болсок, коркуунун урматында дагы Аллах Таала тек гана коркуп, Кудай көрүп турат, билип турат деген түшүнүктүн өзү үчүн Аллах Таала бизди кечирип, бейишик инсандардын катарына киргизет экен. Имам Муслим чыгарган акыркы хадис, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Айша, ана Айшата аннаха қалат, бейишке алып бара турган жолдордун дагы бирөөсү бул балдарга кам көрүү, үй бүлөгө кам көрүү экен. Бейиш жолу дегенде, дааватка, мечитке, саллага байлап коюптур, орозого байлап коюптур. Бейишке алып бара турган жолдордун бирөөсү үй бүлөгө камкор болуу. Мына ушул хадис менин сөзүмдү тастыктайт. Айша небез айтат: "Жаати мискина tahmilu ibnatayn." Мага бир кедей эки кызын көтөргөн аял келди дейт. "Fa'at'amtuha salasa tamaratin." Anan men al ayalga 3 kurma verdim deydi. Men bunu önce al deydi. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafadat ila fiha tamratan lita'kulaha. 3 kurma verdim elem, 2 kurmanı 2 kızına verdi dağı, 3-cü kurmanı özünün ağzına yeme alıp barganda tişteyin degende 2 kızı kurmasını cebüttü dağı. Fastat'amatha ibnataha fashaqqatat tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha. Özü jeyimde otkan kurmanı yeme ağzına alıp barganda kızları apa dağı kurma verin dediler. Özü jey turgan kurmandagı 2'ge böl dağı 2 kızına verdi deydi. Fa'ajabani uşul nerse meni taң kaldırdı. Fa'ajabani sha'nuha bul ayaldın uşunçalık baldarına 2 kızına merimdölügü meni taң kaldırdı dağı. Fa zakartul lazi sanatu li Rasulillah
Anan bul ayaldın kılganın Peygamberge aytты. Ya Rasulullah, bir ayal keldi. Anan 2 kurma versem 2 kızına verdi. Üçüncüsünü özü jeyin degende, apa dagı kurma dediler. Özü jebestен 2 kızına bölüp verip koydu. Ayabay taң kaldım ya Rasulullah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İnnallaha qad awjaba laha bihal cennet aw a'taqaha biha minan nar." Çındığında bul ayaldın bul kılgan işi üçün Allah Taala bul ayal tozoktan kutultup beyişliklerдің қатарына koştu deydi. Beyişke barış üçün tarkı dünya kılıp, үйдөн çıkıp ketip, baldardı bezip, talağın berip, alimentin төлöbөстөн köçödө жүрgөн bolsoň, beyiştin jıttabay kalırsın, jıtın jıttabay kalırsın mümkün. Al emi mana oşol üy bilönü bagam dep hareket kılıp, oşolorgo adal tamak taap kelem dep jumuşta başkada çarçay turgan bolsok, bul mına oşol tozoktan kutulup beyişke kirүүгө себеп боло турган амалдардан экен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde "İnne minez zunubi zunub zanban." Günahlardan bolgan bir günah var deydi. Al günahını la yukaffiruha salat, namaz keçirbeyt, wala siyam, wala zakat, zekat, oroza keçirbeyt deydi. Günahlardan bolgan bir günah var eken. Al günahını namaz, oroza, zekat keçirbeyt. Anan emne keçiret ya Rasulullah? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, üy bülömdü, atamdı, ayalımdı, baldarımdı, adaldan bagam dep keçke bugünküdey ıssıkta iştep, talada başkada, stroykada keçinde kelip çarçap uxtagan bolsa, oşol çarçap dem algandagı her bir demi üçün keçiret deydi. Günahlardan bolgan bir günah var eken, al günahını namaz okugandygyň üçün keçirbeyt eken. Oroza tutgandygyň üçün keçirbeyt eken. Anan al günah kantip keçirilet ya Rasulullah dese, adal emgek menen iştep kelip çarçap uxtasaň, çarçaganda adama başkaça es alat. Oşol es algandagı her bir demiň üçün Allah Taala oşol günahыңды keçiret deyt. Demek kebir günahlardyň keçirilişi üçün namazыбыз, orozabыз ortaga çalbay kalat eken. Demek bala çakan üy bilönü baguu eň negizgi ibadatlardan bolat. Jaratkan Allah Taala beyişke baruunun bir kança joldoruna bagıt berdik bugün biz sizlerge. Allah Taala mına oşol beyiş jolun her biriňizlerge jеңil kılsın. Eň jеңili mına oşol üy bilöge kamkor boluu, biri-birimiz menen ынтымакта болуу, biri-birimizge salam jayıltуу, biri-birimizge sılık, sıpayı boluu.